Yes, reka mbasuze kandi mbifurize ibihe byiza mudemo gukurikira ibiganiro MF Special TV ibagezaho. Tayari turi ni mu karere ka Burera, mu murenge wa Gatebe. Aba mubona cyangwa se iyi konvo y'abamotari cyangwa se kakarasisi k'abamotari, bivuga uko byumva ni abamotari bo mu karere ka Burera mu murenge wa Gatebe mu kagari ka Rwasa, ku kibuga cy'umupira cya Jesse Rwasa. Ni ikibuga abasore bitiriye stade Ihaniro. Ni stade Ihaniro iri mu karere ka Burera mu murenge wa Gatebe mu kagari ka Rwasa, umudugudu wa Murambo. Umudugudu wa Murambo kabisa niho duherereye. Rero twaje kureba umupira w'amaguru. Umupira w'amaguru nta marushanwa ari kubera kuri iki kibuga. Nta marushanwa rero twitabiriye, twaje kureba amarushanwa ari kubera kuri ikibuga cy'umupira w'amaguru abasore bise ku Ihaniro kiri mu kagari ka Rwasa. Niho aya makipe ari gukinira uyu munsi. Rero Mutara FC niyo yari yakiriye. Mutara FC niyo yakinnye umukino wa mbere kabisa. Ni amakipe atanu. Ayo makipe arimo Mutara FC rano yabanje gukina uyu munsi, ndetse na Ejo Heza FC, na Njyankoze FC, ndetse Ubumwe FC, ndetse na Musengenyi Musengenyi FC. Ubwo ni amakipe atanu kabisa. Uyu munsi rero twaje kureba umukino wa mbere wazaga amakipe abiri ariyo Mutara FC yo mu mudugudu wa Rwasa, yo mu kagari ka Rwasa mu mudugudu wa Rugarama. Niyo yabanje gukina kabisa, match ikaba inarangiye iyi kipe yitwaye neza kabisa, itsinda Musengeni ibitego 4-2. Yari umukino utoroshye kabisa, ari umukino ukomeye. Niyo mpamvu muri kubona akarasisi nyine match irarangiye bakora akarasisi bari kwishimira itsinzi ibitego 4. Bamaze gutsinda Musengeni FC ibitego 4-2 kabisa. Tayari kuwa gatanu w'icyumweru gitaha hazaba undi mukino. Kwa gatanu kabisa, tariki 8 z'ukwezi kwa gatanu hazaba undi mukino uzahuza Mutara FC ndetse na Ejo Heza. Muzaze muri benshi, umukino zongera ubere hano duhagaze aha turi. Ubwo rero muzitabire muri benshi kabisa, ntihazagire uba cyangwa kererwe. Aya marushanwa rero akaba aterwa inkunga n'Imisambi FC ndetse n'abandi baterankunga bagiye batandukanye, ariko ntabwo batwishyura ngo tubamamarize ayo baterankunga nabo bandi. Rero tuzababwira muri mukino ukurikiyeho. Mukomeze rero mukurikira ibiganiro MF Special TV ibagezaho, then finali muzayikurikira hano. Muzayikurikira hano live kabisa. Hano turayibateguje, tubateguje kare. Kora subscribe, share and comment kugira ngo kandi no kukazugira kugira ngo nyine ibyo tuzabitambutse bijye bikugiraho byihuse kabisa, utagihugu baza ngo ngese ngo batamukije biki. Ubwo rero kugira ngo dusoze, turasoza tubabwira uko urutonde ruhagaze ubu ngubu. Imikino imaze kuba ni umukino umwe. Amakipe ikipe iri ku mwanya wa mbere yitwa Mutara FC, ifite umukino umwe, ifite ibitego 2, yaziganye ibitego 2 n'amanota 3, nta mwenda w'igitego ifite. Ejo ziri ku mwanya wa kabiri, nta nota, nta gitego, nta n'ikizigamye, nta n'icyo yinjijwe. Njyankoze iri ku mwanya wa gatatu, nta gitego izigamye, nta mukino irakina, nta gitego izigamye. Iyo ngiyo ifite imikino ejo ku cyumweru nibwo baraza gukina. Ubwo reka iri ku mwanya wa nyuma ni Njyankoze, ifite yakinnye umukino umwe, ifite umwenda w'ibitego 2, nta nota, nta n'igitego izigamye. Nuko rero urutonde ruhagaze. Tugenda tuba updatinga, mujye mukurikira imbuga nkoranyambaga zacu kugira ngo tujye duhora tugenda tuba updatinga amakuru agiye aboneka uko bigiye bitandukanye kabisa. So murakoze cyane rero, mukomeze kubana natwe kuri MS TV. Amakuru kabisa abazirigiye kandi ababa n'amakuru y'ukuri. Mukomeze mugubwe neza rero. Iyo match rero nayo izaba ku tariki 8 z'ukwezi kwa gatanu, tuzabibagezaho kabisa, tuzabigezaho hano kuri MF TV. Izabera hano kuri stade abahungu bise ku Ihaniro. Ihaniro kabisa no ku kibuga cy'umupira w'amaguru cya Jesse Rwasa mu murenge wa Gatebe mu karere ka Burera. Mutara FC izongera itware neza cyangwa. Ubwo rero muzabane natwe ku tariki 8 z'ukwezi kwa gatanu kabisa, nimuzabure cyangwa mukererwe, muzazinduke. Match ibimeze neza, match bigenda kabisa, match bigenda. Umufana muramubona, abafana bameze neza kabisa, bikoza mu bicu buri kanya. Ubwo rero bana natwe kugira ngo utazacikwa. Andi makuru nandi wayasanga, amakuru nandi wayabona kabisa atari kuri MF TV. Ni umuhanga wa Nyiroti ati mwene Kabare niwe uwaje wakurikirana izo breaking news, ugenda bagezaho amakuru gake mu makariza agiye atandukanye kabisa. Ahantu hari Oasis, aha ni mu karere ka Burera kabisa, stade yitwa Ihaniro Stadium. Umuhungu wa Nyiroti ati
nyene Kabare